I saw the one single gray hair on the side of his head, which I never told him about. Now he knows. Sorry, baby, I'm telling you now, but never told him. Didn't want to. I also saw this. I also saw on his lips the faintest smile. And that told me something important. It revealed to me a great mercy from God in this tragedy. When I saw that, it told me Charlie didn't suffer. Even the doctor told me it was something so instant that even if Charlie had been shot in the operating room itself, nothing could have been done. There was no pain, there was no fear, no agony. One moment, Charlie was doing what he loved, arguing and debating on campus, fighting for the gospel and truth in front of a big crowd. And then he blinked. He blinked and saw his Savior in paradise. Thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber kal han buk chewani ole ama sa in chali kak chan chin hi ka channel tom taka ka post beta zeu zewa kan ria thewangin ama ria ring na hun mania anu pui erika kak thu sei toi te mo mai khan khovel christian te avel trap na sa hle ani kha chuti rol chuan christian te ta na cho thaber ngai dam na satlia mai ni lo ngai dam na zonga moi berle thaber mai min hluya chu chuan america ram mai ni lo khovela christian in thada le thu thuang te muthumek te min kai tho suau mai ani kha ngai dam na thu toi te phena khan thil tam tak seitur aw mo me amai ro chu chung zong zong ro kan sei fek lowanga tun chu ma chuan chalika khriat ring na huna anupui erika ka thu sei pum pui dikte namte na alelin ngai nom le ro pui tak mai kan ngai thadon ani tuna ilo ngai tha ang chalika ka hriat ring na huna anu pui thu sei le tu dikte namte antia ti chuan athuma hi hangai thama support taila a savio na in a tha in aro pui ka ti ema a hre thiam le chiar thiam atam theyang berin chiar we se ka du boxia thiamang to kin kan let ve roi ani e a pe chiara atia ama sain dikte namte chunga hian lom thu kan soi masa ani ole erika kak thu sei chuin ngai thlatranang o khovel mun sang changa charlie choi moi tura local zong zong te lalpan mal som churo se helai mun changa lalote a hian kumni elekalta america fest 2023 a khan TPUSA rin na inkhom puya charlie khan do sana tangin thu soya charlie hi atla chopa thu sei chi ziaka in bot sailawa thu sei thiam tak ania ami mal angin athu sei tur hi englam hoinge ani don kha ka hre hau lo khaminia athu sei tur than chu pathian thu thua om tura in tu klu na ani a bible chang du em te jingami isai bong ruk chang ret thu ke heta hi ka ome min tir ta che ti chu asoya athu sei zo chuan stage nu lama wa muin ka wa bia hei hi ka thengil thei to lo charlie khatiang thu kha isoi le don huna chuan min hril tor o achan chu kha I chang than hetei ka min mang ro tia khan thil ti theinan na salu tu ka oma pathian in aron bo zui ngei don sin ka tia chu chia chu charlie chunga khan a theng ta ani ni som pakhat kalta khan ka pasal in pumpe na chu lalpan pom sakin akianga cheng turin a ko hota ani thil dang zong zong aya charlie an tia du chu ama thuang ni lo lalpa thuang zela ti hi ani he ni som pakhat chung hian ril runat na nasatakara hundang zong zong ain ha dam na ka changani lal tong china chuan idu zong ti ni ro se tia oma pathian mangai na chu ka pasal tha ani ni angei khan puan chuin aum ta ani September ni som chonlama khan uta dam doina
englai ma kala suang to ngai lo thil ka ti anga ya ka pasal an tha tak ruang chu chiang taka thirin a thi pui a hliam chu ka ena ka om dan tura in rin ang zong zong khan ka om mak rap khak ti le thinlung ke som khatianga na sa khan om theyang ti po ka hriat ngai lo angin ma se thil dang ala om thina ka ra po kamipa mangai takha ka zukmuwa kala hrit ngai mi alo abika asam truak pakhat po ka mu tuna chuan a hreto ang ka hril lo chekha ka ti pal o duat ka hril du lo tat se ani kha tin hei po hi ka mu a mui ka en khan nui se mel ka mu ani hei hian thil poi mo lutuk min hrila sin pathian khoi na ro pui lutuk he hun rap thak taka lo lang chu Charlie Khan nga tur lo ti hriatirin ka omani doctor te thleng point min hril chu arang lutuka damdoina in zaina khuma amutlaya ka po ni sila kan chanman lawang ti hi ani damdoin in zaina khuma amutlaya ka po ni sila kan chanman lawang ti hi ani natle shom le lo na reng aw man lo ani chu Charlie Khan no ma ti ber chanchin thale thutak chanchin mitam takma thei top chuin asoya mit khapkar lova paradisa atlantu muta ani chu van ram ro puina le moina zong zong mutirin awmta doing what he loved, arguing and debating on campus. He thu hi reng chan le ngir ting te an ram riang ni re na mun ram hnuai mun fian rial takatanga chiar kania ma se in front of a big crowd. kan thu chiar lai ne po ai ne fia wing ka sia ole ilongai thak chun zamang And saw his Savior in paradise. Pathian mangaina kanena puan chu in aum zela atuk moya khan Air Force True tumhuna Usa Vance US Vice President pui miluem nen kanin tonga akut chelin engtin nge ka omdon ka hriat lo tak set tu ka hrila thil min hrila imo thona ichuanga atum ma mini sompanga chau aum to chungin thil abuai noya no pangin thuan oi silo an toys an vomdara an tre chel chu mai boxi iril ruwa chuan thona chu tum vat se iti hle maya mi sompanga chau in tumnan ala oma he mini sompanga hi itur chuak dona anu mini sompanga dangpo usa khati hun lai khan I shelo mai thei ma se kha thu kha kamamo tak ani asin ma se apoi mo berzok chu pathian mangai ne le khongai na tun ni som chunga kanena puan chua om hi ani Charlie rong taka thani nu hian tharum thona thleng kan mulo in rok na emo helna lam rong ka eng ma aum lo kan mu jok chu ka pasalin heram ta na atong trai phona har thar na hi ani karkal ta khan kum som chunga avoi khatna ta na bible keute no pang anilaya an tong trai bak tong trai le to lo tong trai te an pian hulama biakina avoi khatna ta na tong trai te kan mu ani Charlie hian thil chin chia ape em a eng hunemo tu thu soyemo ama ngong tu reng reng hi achin chia thin chutianga achin chia jinga pakhat chu hei hi ani thutluk na isiama piangin I tharawa chin chia ania tharau thianglim du dana nung tura thutluk ne siam hote kha khoi munami po niula kalo lom chewin lom thu ka hril cheu ani engtik nia ema chuan in thir kir le anga in nuna thutluk na poimo ber ani zia in hrechuak don ani achan chu ani meu sia ring tu ni to zong zong te u in na chu heng mi te ta na beram pu ni hi ani ngai jam su o an chi le an rin na kha tui pe zel ula lalpan vegin an than zel na turin apuyang cheu Charlie hian ni tin office akalpa hian a phone number nei te ain kola hei hian mitam tak angong cheu ti ka sia ain kola Bible chang chumini atan chuan a thon thin rin na hi ti than habit ani ti hre chiang le inun puina sat po le athang don ani ma se hei po hi riang cheo chi chu tu than chi ania mel ma pa chuan hetiang huna tak khian a them don che ani lalpa chu itana om rengang ma se I tharau chu Krista zui konga kaltura I chin chian non on anga yania tong trai non ro Bible chiar non ro pathian ni lawam tura hian in khom la a pathian ni le apo khem na le khovel lam boina atangin in thiar fi hlimang che
Krista zui tu ni hi a ol sam lo ol sam tur ani lo renga isu chuan tu point mi zui adu chuan ma ni som poisalavin ni tin across point mi zui ro se atia ti du da atok don ti asoya ti du da kan tok don ti asoi bok Charlie Khan hi asia across chu lim emin a hun top thlengin aputa ani in vain hi siaula kadu Charlie hi athima lu tukani ma se thi tur hian ain pe hle thung engma nakinatia akhek lova atana harsa emo natna turemo engma ati tur thultir thei a omlo in sirna pakhat ma ni lovin he khovel hi achuasana nitin a thei zong zong ati thin ma se hi siaula kadu Charlie hian na tho zolo akal sana achan polero a hlen si kangai don ani ka fangai don telulem achan chumo kanin neina le kan chung kwa kha amoy sin alamoi renga Charlie tum lian ber chu American chung kwa toy thar le hi ani thalai rozinga thu soya pianga asoi thin chu pathianin in neina siam chan le chumiang taka an khosak chuan annun ati hosadona keimani ang chia hian ti hi ani tuemoin heti hian zona min zota Charlie hi jin chuak reng reng hian a boisia engtin nge in nei na hi in ti nge thei em kan thuruk chumo love letter in rin ni tin Charlie Khan le kha min thon thina voi khat ma a thei hil lo chung le kha chuan chumikara a hun ton poimo zulte aziaka keima le ka fa keima le kan fa ti awanga alom zianen atop kharna atana zona moi bermai min zo nge thin chu itana pasal thazok kani theinana kati ngai min shil ro ti hi ani pasal ring tu thata na pathianin mo phuna pekhi Charlie Khan rechiang ema arong bol nana masoi tu ani khovel mun rang changa min lo thir tu pa ho khan Charlie chona hi pomin mi pa ni na dik takhi pomteu in chung ko tan chak tak le hoi takin omula in puite mangain kai soi ula in fa te mangain veng hi mang cheu in chung ko tan tharau lama lu ber ni ro ma se in puite tana zui tlak soi tu ni sha mang cheu in pui kha ichia hlo ani lova in ha thok ani lova I boy po ani heklo nangma pui tu che ania in el ni lova ti sa mun khat pathian ro puina tana thok dun tur in ni Charlie Khan aturuk min shil thina aeng kim vong him tu kani thuron petu amirin berle a thian thaber kani kamangai na hi athuk ema ka eng kim ka shil thin min mangai na khan nu pui thazo ni tura min chermiang wangin amalak theina turin ka pui thei ani ni tin min choi moi thina Charlie mamole duang zong taka nu pui tha kani theinan hian ka tong trai thin ani mei chia te tan po chona ka nei ve ania za om takin om ro kan chakna chu lalpan kan ma ti tur pol ada hian a omani veng tu kan nia fui phur tu kan ni vong thatu po kan ni bok itin lung kha veng tla ro a chan chu itil ti zong zong lo chuan ani sia nu ini chuan chu irong bolna poimo berani ti lo riang cheo Charlie kha azin na sem ema arem chana pianga kan zui thin kan in chu Charlie tan alo hon na mun nuam taka siam hi katum tlata khovel ngai to na ha thak taka changa abiru na le a ha chol na mun ani a om tlem tuk wangemo alo hon tlai lu tuk wangemo in thiam lo na ani pha theina turin ka siam ngai lo ka sil fo thin chu heta om mun inaya itan om rengang ti hi ani atei chu chang poa a man velia lo hon anga hlel em na huna ka siam reng ani awa han ro pui takem Erika ka ki nro pui takaloni pasalte a mangai thiam hle mai chuti rolin Charlie kak po anu pui tan zui tlak awani te lulem kanin kara dikzok ni kan tum ngai lova tum thumun nein kan thok don thin pathianin ti tura pekle Charlie in kara om katum ngai lova ani point theito pin min pui thin ti ka sia Charlie ne na kanin nei na kha kanuna thil thleng dom berania ani tan po chutiang tho mi zong zongin hetiang hlimna an chan ve hi adu sak thi chu ani pathianin in neina abuat sai moi em mai chu top chin omlek lovin ka soi theyang ni e hun local tura kala soi zelang
che thil dang zong zong aya Charlie tum ber chu nupui pasal la nei lo ta na ni apol din ming hi apu fu hle America ram le abik takin thalai te nuna thil dik lo awm ti asia kong thar ko mo ngai ti asia khothang lama mi pano pang le thalai kal ngai na selo tum nei lo le rin na po nei lo dam chan po nei to lova in sia tele an nun thil holam mai maya khorala ngei na thin rim na le khak na khat ho ne na thlen pha khi Charlie Khan adu ngoi thin USA let na mun Turning Point USA hian lo hong tura pui adu hle Kempasa akal te hian kong thazok le nunom zok than mai thei chu ko mu atum thin ka pasal Charlie kha rol thar chan chu adwani young man just like the one who ama took his thatu life. rol tharang kha That young man. kha rol thar kha That young man. oh kha rol thar kha On the cross, our Savior said, cross khan min sandam tu khan kapa Father, forgive an ni them, hingai dam ro an for thil they ti so not hi know an what shelawani they do. atia That man, kha pa kha that young man, kha rol thar kha I forgive ka ngai him. dam e I forgive him because it was what ka ngai dam Christ chan did. chu Krista ti dan ani It's wang what te Charlie would do. Charlie apoin ati du dan tur ani wang The ani answer to hate is not hot na hate. chan hi hot na ani lo The answer we chan know chin from tha the tanga gospel chan na is kan love hriat chu and always mangai na nia love. mangai na Love ani for our reng fo enemies and love kan for mel ma those tele who min ti du persecute da tu te us. mangai na chu khovel hian let na mun Turning Point USA hi amamo thalai so le seom na kong atanga kong dang ko mu tu pol amamo ani leisem hun le leipi alam sem hun atanga mi suai le tur engemo amamo bok thalai te thutak le moina kong ko mu an ngai ti chuan voina hian katia ma cheu kan na tho hi kong tin reng in athang chodon I am tremendously honored to be the new CEO of Turning Point USA. Turning Point USA ta na CEO thar kani tu hi ro pui ka tiem ema ka kalpa mai lovang Charlie nen khan tum thu munin min tipum khata atuina kha ka tuina ani tuna chuan atum ram chu ka tum ram alonita Charlie mathiale a thorim na be chana Turning Point USA in alodin so chu ama hriat rengna awanga chakna nen alet somin kan thanti rang kan inzar phar zau zelanga peng thar kan din zelang USA rin na chuan pastor sangtel le ko rantam tak ani belanga Kempasa rongbol chunjomin in biang ne le thu sei hona te kan nei zelang kan constitution siam thatna masaber kha mishing khoi na saber siam thatna ania mishing hi tong tu le rin na nei tura duan kan ni renga he siam thatna masaber hian chu kan chanro chu min hum him sak ani engtika ma tol thatu tu ma hian he kan chanro hum him tura kan din chua hi anti top don lo a chan chu in biak na te sei ho na te kan ti lo huna in kom ho tura kan theina kan lo huna thil theng tur chu tharum thona helai huna kadina kapasal thalak nal em kama intar ka mu hian kumsom pathum kalta kapasal kha ka ngai tua kan la in ton ma ani kumsom pariat mi high school polazo fellow
dollar khat po nei lo le mel hriat pakhat po nei lo kha RNC hall atlan kuala amutu te chuan enge ati a hrelo antia ma se asia enge ati asia eng chi enge ati asia khovel ati danglam don ati danglam tareng ani charlianun kha heram tana in herna mun ania thilmak thlen tu ani anuna thilmakhi itan in herna mun lo ni vero se trong trai thangla hoisen thangro moi thangla harwan thangro chung ko thangla erina nun thangro apoi mo bera chuan krista thangro charli boite ka mangai che itana chuan tlakin ka omdone in zawa in lalpan malsom chewro se lalpan america malsom ro se. I love you, Charlie baby, and I will make you proud. God bless you all, and God bless America. Ole khati zong khania aro pui ti lo rual ani lo thlir tu le ngai thatu ten in hlok pui ngei ka be sei bokani tin FB page thing khata ka muwa chuan charli nu pui erika hi rongbol chun zom thailo turin natna maktak engemo alo ne ni ome tiang zonga post te po oma comment section te kan ina mi then khat chuan konfi takin chu tiang ani lo thu an sei bok setana hi alo che ve zela erika elo tu te po anom le nge inarin om i trong trai pui zelang u ole khati zong kha tun chuma video kan ti chho thei chu alo ni leta khir tu le ngai thatu zong zong ten khoi takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te milo talan sak clear tur chewin in khoi na karon nge ne like comment share te tin min subscribe lo point min lo subscribe theu turin in tran puina karon dil bok ani e